Ithi into uzohamba uyovakashela abantu baseLimpopo eDzanini. Ngifisa ukwazi ukuthi yini oyiphathela abantu, yini abantu abangayilindela kusigadla. Siyazi ukuthi abantu bamdinga usigadla kizo zonke indawo sebebe nenhlahla. Wakhetha usuku lomhla ka-19 July zobe zenzeka imanga, zobe zenzeka izinto. Ngeke kuhlale kunje. Ngiyabonga. Ubaphatheleni abantu? Ngiyabonga baba. Sibingelele umhlaba. Ngizobe ngiseDzanini lapha na. eDzanini endaweni yase iLimpopo angazi ke noma iLimpopo kodwa sobe seLimpopo endaweni yaseDzanini ngomhla ka-19 kuJuly lapha kunethwasana lami lapha eliphuma la izandleni ugobela uyinyanga ugobela uma ekubo le hayi la kimi mayifika la kimi uyohleze ingane njalo ngoba mina ngiyamthwasisa kuye ukuthi mdala asihlanganeni ke ngomhla ka-19 eDzanini ngiyobe ngiphethe izinto ethinta amabhizinisi. Uzothinta impilo zabantu. Yabona nje into ethinta amabhizinisi ngiyobe ngidila nabo abantu ngibanika izinto eziyosekela amabhizinisi abo ukuthi awaphakama iphezulu. Siyobe siphakamisa amabhizinisi, siyobe siphakamisa inhlahla, siyobe sibopha imizi ebhilikayo. Angiphethe phela okuningi awudlali amabhizinisi sibopha imizi siphakamisa inhlahla uyangizwa siqinisa abantu umuntu aqine bakithi konke lokho sobe siyokwenza eDzanini ngomhla ka-19 kuJuly kulo nyaka 2021 kodwa 2025 siyobe sikhona ke eDzanini silekelela abantu ispecialist ngiyobe nje ngumsiza umuntu ngo10,000 rand kuyinto ephuthumayo 10,000 rand kuphela yinto nje special ngithi angifike kubona ngoba sebafika kakhulu ukugobela lo lengane yami ngokwedlozi bayakhala bathi sifuna umkhulu uthini ngithi ke mina ke ngibehlele ispecial ngo10,000 rand ngiyobe ngibasiza nje 10,000 rand muno 10,000 rand ulithola usizo olufunayo eDzanini. Funa simthinte lo gogo abantu abayalele kahle ukuthi kukuphi la ezobe zenzeka khona imanga. Ya, ayisingamzama lo gogo simuzi ukuthi siyamthola yini akekho busy ngoba nguye okufuna ukuthi simthole aqinisekise. Kahle kahle sesikhulume saqeda nabantu futhi usenabo ngokwelist abalindile. Thokoza gogo. Thokozani mkhulu. Niyaphila gogo. Thokoza gogo. Yebo. Thokoza gogo. Thokozani baba. Yebo gogo. Sisemsakazweni la gogo sifuna ukuthola la kahle ukuthi usuku lunini kube nguwe otshela abantu nokuthi sikuphi neDzanini ngomhla ka-19 ilokho abantu abafuna ukukuzwa ngowakho umlomo ngoba bazi wena phela eDzanini. Baba nagina Jeanette waseDzanini Rikhoto ngikhumane ya Rikhoto Dzanini kaMjaji uno special bathu kamuka kuyabalibolina bamesina babulukwane baphala buroba Mpumalanga kamuka bagiyani iri babe uadla udagari 19 uno special mo Rikhoto Gilivija kamuka kori baba bakhida badaba no special akaba bathu ba ditenda ane usogora ka ditenda di business mizi vamizi vonyago airiwa mizi uphakamisiwa kamishumo liringaka dzine avori rivereki babe vanyago avadile babe vane vadziviwa naye kamuka na yona ubaba waka 2+2 ane unyago vakhithakanisa 2 mo Limpopo ngiyalubela kiri ivane likhithomo ngwadisa lingwadise ya number phone ya gogo Jeanette 060 86 989 060 86 989 ubuka lidaliteri
chelete ya ubuka le abuka buguni kalingwala likhidali jaji kali 90 lidali 30,000 randa yo bona baba ngiyona ine arinya gore li rumele bangeni arinya gore li bieni lina li to phone ka number phone jajeo la nkhumana naga lingwala pasi kali 19 July lina la dala baliki bona baba likhiapa zillo zabolina ka muga Bari Christmas idahati idea veri ngwaeni lebuwa baba mana wegogo ezikabhoqo iditekile manje lana kanami ngiditekile awubhidilishi isiZulu manje uthini usithuka uthini mina ngikuzwa kahle ndithi baba ngomshakari 19 July yebo ubaba uza la eLimpopo ngiyobe ngikhona iChristmas ayizi averi isaha 1 uzakala harikhozo zanini kamujati ma afika ubaba uzoba abambe izinto zo mathenda ama business imizi uphakamisa ngomsebenzi ngezinto zonke nezinyanga sifuna ubona ubaba ziyazaza mmona uyamuzwa wezikabhoqo ngiyamuzwa ukuthi ugogo abasuka koGiyani abasuka eMpumalanga abasuka kuphi abeze bezothola usizo lamathenda amabhizinisi umsebenzi imizi inyanga ayifike izobona abani umkhulu zikhona ukusizakala kodwa futhi ayikho imali oyifaka ebhangeni uyabhuka bese uyiphatha ngesandla imali ufike nayo laphana abantu bonke abagcwale ngani na nge-19 July kuwo lo nyaka 2025 abantu bazoyitholela ithuba elihle kakhulu lapha eDzanini bakwazi ukuthi babonane no2+2 isigadla senyama esafela emazweni bakwazi ukuthi bakhulume naye bakhulume inkinga zabo bese yabakhulula abanika impumelelo bakwazi ukuqhubeka abantu baphile emhlabeni wegogo yebo baba uyasiza isiZulu ndisizwa kahle kunjalo ke gogo abantu gogo ababhalise afona umuntu ashigama abhalise kuwe abeka indawo yakhe 1000 lelo kodwa uzoliphatha esandleni ispecial sona su 10,000 ukusizakala gogo kubu 10,000 batshela abantu baseDzanini ukuthi ukusizakala ku 10,000 bakufonele nambeni yakho awibize sonke sisho 060 060 86 98 98 13 13 060 86 93 913 awuqale phansi ibize wedwa ke 060 86 98 913 Imbila yaswela umsila ngokuyalezela kunjalo ngekuhlale kunje kunjalo ngeke kuhlale kunje isigadla senyama safela amazini indaba zabantu ziyakhulumisa ukhuluma ukukusula iphoyisa bathi inkukhu zinomatshele wafika ubaba ngomusa kali 19 July siyabonga gogo qhubeka usebenze siyathokoza ubanga mina asibambe ngicabanga ukuthi kunjalo especially sika 10,000 rand ngizobe ngiseLimpopo eDzanini ngomhla ka 19 July 2025 siyabonga sihlanganeni khona danke